Үтө күнүнен уластабыллах агачылар, сахал литературатын сеңеречилер. Бүгүн мені хеха биһиги бир дойдулахпыт, кен туттар кихибит, драматург, прозаик, чинчиячи, саха народной сурьячыта, Россия улахан литературной анал премиятин лауреата Василий Егорьевич Васильев қарысқал олығын, онна аяр үлетін айымныларын туһунан билһиннери. Василий Егорович Васильев қарысқал сәтінне 6 күнігер 1905 сыллаққа аммалуғын сомырсын нехілеген мәндігі участагар колхозтақтар Екатерина Васильевна Игорь Михайлович дейкергенігер 2 оғынан күн сирин көрбіте. Оскола кеннеттен колхозка трактористан баран 1969 сыллаққа Саха государственный университетігар Саха салатыгар улахан конкурсу ахан студент болар үйрүтін билбите. Бу факультетка үйренергер саха ытчата интеллигенцията улаханны кубастыр жоно Игорь Петрович Шестаков, Василий Никитич Протодиаконов курдук преподавательлер баллара, кенелер студент оғылыру литература жекті кері эйгетигер сиетен келдер биттере. Онтон саха тылын ымпыгар-чымпыгар тие билер профессор Николай Демьянович Дечковский, доценттар Михаил Ефимович Черосов, Петр Савич Афанасьев курдук үрдүк белемнәк жон үйреп биттере. Василий дипломын көміскүрігер Аммар районун сирдерин аата диен берт интерегней темаға үлі сұруйбыта. Сирдер ааттырын үйрети кистеленнергер Алма ата коракка баран научный обществоға кыттан дипломнақ келбите. Үйрағын сетихиләқтік бүтерен баран Жокускайга кым қағыт корреспондентнан үліға кейтбите Манна республика улахан журналистері лелилері. Онно қағыт үлетін әдер кихи сыя бағылан барбыта. Бу редакцияға ағы сыл үлелен аяр абылаңын амсайбыта. Ол кеннеттен сурьячылар союзтарыгар усырын литератураны пропагандалыр салаға үлелер. Аммаға тақсан олырын кым қағыт анал корреспондентінен үлеләбет. Манна үлелей сылжан районларға сурьячылары ғалан білігіннертір. Саха театрын тахаран ты жонун сергексетер этеден Василий Егорович бирге төрәбет балта Александра Егоровна кепсир. Нерінгіри коракка саха сирахахыт аналлах корреспондентінен әме тахарылақтық үлеләбіті. Суруячы аяр үлетін 1907 сылтан сағалабыты. Кенені бігі ордук драматург бұғытынан білебет. Саха академический театрын аптардарын улу кеккетігер киристі. Ол курдук 1976 сыллаққа алыптақ дорғаннарден эссе новелланы суруйбыта. Музыкан болан эрер Марк Слепцов амма ходуғатыгар пианинатын тейбетінен агит бригаданы илже келбите ити новелла сурулларыгар терек болбыта. Онтон ыла қас да бертәхай кепсәннері суруйбыта. Суруйбытағына тугайра табыллыбат курдук турукка кирере. Кене сурьячылар союзтарын отчотағы председателі Семен Петрович Данилов әйгетігер курдатты таттарбыта. Бастың хатыта ден драматыгар харысқал Василий Васильевич Никифоровы бастакы бас көз күйі боларын арайбытын туғынан маннык бахарар. Василий Никифоров Алексей Елисеевич Кулаковскайга, Анимпандис Иванович Сапроновка, Николай Денисович Неустроевка убайдырын керейте кихи эте. Кені бастакы испектәғы сұруяр, бастакы библиотеканы тәрiyер, бастакы земствованы туруарсар, журналистиканы әме бастакынан төрүттүр. Қарысқал бу айымнылара олақ кырджыгар архив документтарыгар терегарен сурулы буттара. Василий Егорович исторический деятеллер метереттерин усырын литератураға жүхүйен үлелерин 2 хетте сыллаққа әме салгыр. Бу сырыга кене Кет Марсденден Англия үтө саналақ онна қорсын медсестрата, кехаймақ историятыгар болбатақ түгені араң болбут жоңға көмі оңыра саха сиригер келе сылжыбытын туһунан кепсир. Василий Егорович революционна гражданской серисағына саха сиригер қайдақта күрдік уыстық олақ бүрікен турбутун, кені-кеннеки кемге сүрібі драмалагар берт итағатилияқтық көрдірді. Кені репрессия, гулаг, политическая ссылкаға төбеспет, таз дойдуға күрүрге көхіллебет бір дойдулақтар бұд жылхаларын үйретер тоққа да кемнәммет үтуеләқ. Сурьячы араз дойдуларға сылжан әлбәқ саңа историческай чақчылары хумайбыта. Саха сурьячылардан кені күрдік кең сирінен сылжыбыт, әлбәқ архив материаларын көтіқпет сурьячы бачаңы дері өссі көстерлік. Эти хумайбыт материаларыгар терегарен кені қаянда төннөм, көмөлден айымныларын суруйбыта.
Саңа үйе келен қарысқал саха чулу жоммутун үйелерге үйетеппите билинги да келерде көлүөнеға улахан мақталлах, онна хайгаллах көстүү бұғытнан сыаналанды. Кеһи соҕоры Василий Егорович хантан да үбүлэммэкке гонорара суох, саха санаты да тийбэт сиргер баран архып бөҕөнү хасыһан, саха чулуу дьонун аатын тилиннериге сүнкен кылаатын киллерде. Билигин қарысқал кеңник биллер драматург. Проза жанрыгар холонуулара даганы кине литературага бер жоғурдах автор келбитин туохулаабыттара. 1994 сыллааққа советская культура хахыққа эдер драматурдары хайғабыт ыстытыялар тақсыбыта. В этом смысле попытки якутского литератора Василия Васильева Харысхала, узбекского драматурга Башбекова, грузина Чхеидзе, я полагаю, можно считать успешными. В их пьесах действуют интересные, значительные люди, люди большой души, стремящиеся отдать свой труд нашему обществу, делают все для его развития и процветания. В пьесе Васильева Харысхала это бывший фронтовик, сержант Попов. Эти характеры отличаются общими чертами стремлением героев к борьбе за прогресс в труде и общественных отношениях, к борьбе за утверждение высоких нравственных критериев, свойственных нашему советскому образу жизни. Ити курдук кини драматург быһытынан бастакы хардыларын Россия биллилях сурьячылара белетәбиттере. Қарысқал исторической драмалара бу аңардас история болбатах, бу айымнылар кихини толкуйдатар аналлахтар. Олох туһунан, кырдьык туһунан, кихи личность быһытнан историяга оролун туһунан. Саха омуга сайдан келбит суолун, ологун жахагын туһунан. Баһалай Қарысқал бертәхай прозаик. Кини аан бастан жоңго прозаик быһытнан биллибите. Ол курдук кини турағаскытын аахпыт кихи, ама ымнодо. Сылгы эме тыгнар тыгнах, ичитегер беринилях боларын баһалай бу кепсенигер оюлабыт. Баһын сылгыһыт жөгөр көмүллүбүт боругар аннян өр турбута. Карагыттан быстала суох сүүрер уу чопчулаха томмута. Үһүс күнүгер турағаскы киһи оҥоҕун таһыгар көстүбэт болан хаалбыта. Онтон ыла ким да сүүрүүк турағаһы қарағар көрбөтөҕө жөрү оҥоҕун кырамтатында булбатахтара. Кини кепсәннәре олох романтической өрүттерин олоққа болар көрүжөс түгеннери олус берке оюлур. Аны Қарысқал документалист сурьячы. Кини курдук саха историятын билер киһи агыяга сәрәйелләр. Канна да тиидин кини олохтоох дьонтон итеҕэһэ суох кепсие ипсие, кини ити кең билиитинен элбэх дьону үөрдэ соһоппутун билиитиэххэ сөп. Кини курдук үлэһит киһи агыях, келбите барбытар эбаар буолар. Ол курдук кини Атырбыт Кушнарёв атыһыт кыыһа Екатерина Петровна Кушнарева-Криницкая, суруячы Расул Гамзатов курдук дьону кытта көрсөн, ире хорох кепсеппитин туһунан билебит. Кини күннүк урастыраптыын бир самай сүгүрүйер ытыктыр киһибитинин элбэхтик бирге алтыспыт жоллох, киниттен өгүһү ылыммыта чуолкай. Қарысқал курдук корсун киһи агаяк булу. 1990 сыллааққа депутатты сылжан республика суверенитетін ыларга кене курдук корсунук турурсубут кирсибит киһи агаяк. Отчотогу 12 ыңырылаах үрдүкү себиекке кене курдук жон бар боланнар, депутаттар, ордук атын омук жоно санааларын тосту уларыта тутан, бары керете Саха республикатын көмүскүргө турумуттара. Итинеха Қарысқал бастакы кекке гасылжар. Ол жон кекке тигер доғоттара Афанасий Мигалкин, онна Иван Ушницкай эмие бааллара. Аны саха омук колбохогу терийини ылан көрүөгүн, манна баһалай күскө үлелеспите. Саха сирехахыкка баһалай Қарысқал маннык этен турар. Омугум атын омуктор ортолоругар сүтен симелиен калбакка, бейтин атын үрдүктүк тутуон аттатын багарабын. Андойду барыта кахыллан, сирин баайы костонон, жон бего олоксуян бүтте. Билигин арга соғыру да боллун, самай чөл айылхалаах саха сирере халла. Биһиги бу проблема көрейгер белем болуқтақпыт. Онна сирбит байын дуолун, сатан туханан, сахабытын умнубакка, хай-хат ден оларуq тустақпыт. Баһалай эппите келле, толкуйдур кем үнне.
Бахалай аяр үлетин үгенигер сылжар. Дойдубут былыргытын, билиңетин, ологун жахагын, жонун сергетин, комолтотун, үрүтүн анааран. Василий Егорович Васильев Карыскал Саха Серин народной сурьячыта, Саха Республикатын культуратын үтөләк үләхите, Духовность академиятын академига, драматург, сурьячы, Россия улахан литературный билиметін лауреата, сәтінне 6 күнігер 7-10 сағын толла. Күнді бір дойдулақ бітігер Василий Егоровичка аяр үлетігер өссі үрдік сетихилері кытанақ дұробияны жолу соргуну бағарабыт. Маңнайғы кенегете 1992 сыллаққа аммаға саа сетеден тақсыбыта. Манна эхе-мехете, турағасқы, ту, хақ, маққой, аға кепсәнірі, қаннағыны мин кере музыкам, сәхене, онна пьесалара, сәри тыйыс тыына аммаға саа сете килбиттері. Бұ кенеге Сахай издательствотыгар 15 экземплярынан тақсыбыта. Онтон 1997 сыллаққа сир ырыта ден кенегете 1 экземплярынан тақсан тарғамыта. Бұ кенегеға үс пьесата кейтбіте. Көреге дир ыллыта, сир ырыта, кехи абағы. 1999 сыллаққа масынка бадарага ден тәттік кенегете тақсыбыта. Бұ кенегетегер қырақый кәпсәннер сыынқалар кейділер. Айымнылара олыс юмардақ, кехи күлер түгеннері әлбәқтер. Үс 2 экземплярынан бәчәттенен күн сирин көрбіте. 400 кенегете 2012 сыллаққа Саха университетін кыхатыгар таптыр ахтар жоннорум ден кенегете тақсыбыта, бұ кенегеға сәхеннері кәпсәннері кейтбіттірі. Манна қалачык моска, ынақ, турағасқы, сылғы, қаннағыны мин кере музыкам сәхенге үт ойуланар. 1 экземплярынан тақсыбыта. Эргиллем хаянда ден улахан кенегетигер Саха чулуу олаттарын жылғаларын көрдірер пьесалара. Хаянда эргиллем, бастың хатыта, көмөл, учутал, тепсиллибет үтүү ат кирдилер. Гаврил Васильевич Никифоров маньяттах ола, Василий Васильевич Никифоров күлімнүр, Илья Егорович Винокуров, Михаил Андреевич Алексеев, Ксенофонтовтар тустарынан кепсенер. 1 экземплярынан күн сирин көрбіте. 2017 сыллаққа Полярная звезда, Полярка сығырытыгар, бағалай қарысқал сүдерсебет сүректер сәхене, Маккой аға кепсәннері, Повесть о вечной любви ден аттанан нучалы тылбастанан тақсыбыттара. Күнді ағачылар бұд. Бүгін мен әхиқаға аммалар Саха Серин сахалы тыллақ жоно, таптыр, ытықтыр кехебет Василий Егорович Қарысқал айымныларын білгінердім. Баха ұста келен библиотекаттан оларсан ағын сәңәрін ден ыңырабын.